Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sebut nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang sena Korea atas. Puji-pujian terima kasih matongon isombah kon uhur nami bamu. Malas tumang uhur nami bui puho soboton. Mahasoman hidup niuhur apa guguh na baru na kumbamu. Tuhan, hatamu na siul icalo hanami. Pasu-pasu hamain. Ase gabi onjolan ni hapor sayon nami. Ibagas na laho. Makorjahon tong jawab nami sa ganjang nyarion. Terlebih maay. Bahen malas nyurban nami. Pasangap kon koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapa kontonggo namion. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam marianan bani panorang sogot nyarion nabu isisehan nami marhitehun di channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2022 tersurat bani buku Habakuk bindu tolu ayat 10 sia nama katahon sonon nebata Jahoba do hagukuhon baku ibahen do nahehu usih songon nahini ursa ia do manugu au malakah bani yanan nagijang bani sibubahon kor marhasoman parugas bani panorang isurat kon hataon Nabi Habakuk ibagas pusok niuhur bakal halani mengidah bahasa itu mahtonga ni perguluhan ni bangsa ai bui masa pangoduh-oduhon dopak bangsa Israel janah talar tumang horja hagedukon apa pandurunion Rossi horja hajahaton marhitihun ni aima dilu-dilodo Nabi Habakuk hubani nebata tapi lamar balos nebata janah ipadas do haganupan sitaron ni bangsani hubani nebata tapi pitah ibagas tangis ni tumang dohas sa iya. Halani langa dong balos ni nebata. Dopak adu-aduan ni Nabi Habakuk bani panorang icia. Janah ididah dohomani sonaha bangsa Kasdim. Naroh mandorap bangsa ai. Songon begu gareta ni hudani. Janah sonai do humani agi si haberan tumangdo anjajangindo bangsa ai babenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus itu ngahtonga situasi na sonai boratni janah dokusi ididah mana masa rosi sonaha carani nebata laho pasir-sirhon haluahon hubani bangsa Israel bani panorang ijia. Bidutulu ayat 10 siya onma nagabe pangibulan bani Nabi Habakuk. Bahasa nebata Jahoba dotongon haguguhon bani. Halani nebata sendiri da membahen naheni Nabi Habakuk usih songon naheni ursa. Jana ihap kon Nabi Habakuk do humani. Iya do namanugu iya. Nebatado namanugu iya. Manlakah bani yanan nagijang. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ibagas perguluhan ta sigano pari. On mahumani na ipay mahita. Asi terjadi ibagas perguluhan ta. Anggo motivator-motivator modern manobut bahasa gugota adong bani pikiranta bahasa gugota jupah aima
bani motivasi na tubuh ibagas uhurta. Tapi anggo bani Nabi Habakuk, sedo pikiran ni, sedo gogoh ni, sedo motivasi nadong ibagas uhur ni, mambahen gabi margugo ia mandopak kon haganupan, hamaholon hasusahan, rosi duruh-duruh na idok pakon ni rapakon bangsa Israel bani panorang ijia. Tapi na batasan diri do nagabi hagugohon bani Nabi Habakuk. Anggo ibasahita ilubeni hataon, agepi sing marbunga ijay hayu ara, sing marbuah hayu anggur, lambang hayu jetun, rase biri-biri, bani ayat 17. Nabi Habakuk menjolong politik, nebata Jahoba do hagugohon bani Nabi Habakuk. Totoon mahumani nagabisi jolomon batta, ito nga tongani, nadopak kon hita bagi ni persoalan si ganupari. Krisis ekonomi ija-ija, termasuk mahumani ay, age ito nga ni perguluhan ta si ganupari. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Bahasa gugo bata, lahuman dopak kon haganupan na masa ibagas 10 taon, ay mapitah na bata. Jana, maningon do hape ni tenger uhurta. Bahasa, sedo sisa-sisa ni gugo na dong bani akulat taon. Sedo motivasi-motivasi na adong ibagas uhur taon mambahin gabi totap margugo kita. Tapi sahali nari, halani na batasan diri do na mambahin na heta. Boy man lakah, songon nahini ursa. Nalang mardalan, pitah debani, dalan hanopan tumang. Tapi nebatasan diri do boy mambahin hita mardalan, songon ursa. Janah manugu-nugu hita, manlakah bani yanan nagijang. Artinya ay, porini PHP ni si pata, songon natukis, mangayak, huduluk perdalanan taon, mahol janah borat. Tapi, sanggah na batama pargugoy hita, ijay matene, sing anje borat na hetalah manlakah, ibagas naman dala ni gulukta si ganupari. Halani, na batasan diri do, na manugu hita, asya tarbahin hita, manlakah bani yanan nagijang, songon naheni ursa. Ase, ibagas siyang niyarion, ibagas nalaho, mandapot kon horjata ijabe hita marianan bani panorang sugoton. Dingat kita ma, nebatama tongon, nagabi hagukuhon bata, nebatama tongon, nagabi pangajaman bata, namambahin lakahta, lakah ni nahita, hapung songon lakah ni ursa. Jangan nebatama tongon, nama pergugoy hita tongtong, ase tarbahin hita, mardalan, ibagas, harosum ni naibata. Amin, martonggo makita. Ajari hamhanami tongon Bapa, ase songon nabimu Nabi Habakuk, itongah-tongah ni bagi ni hamaholon, itongah-tongah ni bagi ni sitaronon, rosi mahol ni tanggung jawab si dopakonan nami si ganupari. Hamdo tongon Bapa, nagabi guguh ban nami, hamdo tongon Tuhan, napahapungkon lakah nami, asibuy hanami, songon palakah ni ursa, boy mardalan, bani yanan nagijang, halani pitaham na manugu-nuguhan nami, asi ibagas sa ganjang niron, ondos mahanami yon haganupan, sonay age horja nami si ganupari. Marite Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami yon. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma, namak kasomani na siyam haganupan. Amen.
Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatongon, sanggah na bata, na mambere hagugukon bata. Lambin maringgas ni hurmahita, makorjaon horjata sa ganjang neron, janah lambin ipataridah kita mahumani, hapok kutonta. Hataridahan atape, buah ni hatari makasihonta, bani gogo ni nebata na ijalohita sa ganjang niya reon. Salom!